ceerte ɗe. ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad e ley ceertal hakkunde funaange e hirnaange ni jangiɗaade ɗumen ena laaɓtina wonde en jogaake lasli gooto dandereede golle joomum. l'islam janginta wonde naatde neɗɗo aljana koko tuggi e golle joomum. ɗum ena tawa nder alquran ɗo wiyata mo golle ko fotino abbere foño moƴƴere yiyat nde e mo golle ko fotino abbere foño bonore yiyat nde. o jangini wonde moƴƴere neɗɗo fondirte ko e waalare bone mum manam teɗende mayre. mo nisi bettirde omo e gurdam e mbelema emo hoyfi bettirde omo e jeygol biifangol holko woni ngol ko guuleeki jeygol. ɗumi waade noon muslim ene sikkito gedal makko e aljana batte ko muhammed wino ala hay gooto nanniraɗo aljana golle makko. o wiya hay an ya nelaɗo Allah? o wi hay min si wona taw joomam lommi kam e yurmede. ɗo almasihu noon neɗɗo dandirte ko hoolare. Linjil wi nde noon Allah dandiri on moƴƴere mum rewni ɗum e hoolare mon yewitaki e golle mon yewiti koye dokke Allah. dandore mon wona jobdi golle mon beele hay goto ene wasa farnarade heen. kadi o wi Allah nangiriɓe fewɓe moƴƴere mum nangiriɓe fewɓe Isa almasihu o cottuɗoɓe o. muhammed jangini wonde koye dow fonnugol golle neɗɗo natirta aljana tawa almasihu jangini wonde golle ko farilla kono dandore heɓoto koye hollare.